Ia tamal nei po. Whataile. Lau tapo inga nei fiafi whatailo. Taimi sa whamnoina mo ia nei fiafi. Amen. Ia mawanunga le tua lau vi inga ma lau tapo inga Paul nei. Praise the name of the Lord. Asolulu o le tātou mawhtanga te talo o le mawhtanga tina. Tina, asolulu, afoleono. Mawhtanga te talo I tono le whalesā, afoleono. Asfarile, tātou mawhtanga whala o tuspa ia, amate whaid afoleono, e whaid tono le whalesā, langa o lea la ngā ioi le tātou hō. Amen. Me ia le tua le nei pō. Say something nice to that individual that's sitting next to you tonight. If you have your Bible with you tonight, just turn to the book of Revelation chapter 5. Be reading from verse 1 to verse 10 tonight. Tātou whai tuina mai lona whai mumua sai whangata I lona whai upu e se fulu nei a whiawhi whaalinga lona mata upu e lima. A o lona whai upu mumua sai whangata I lona whai upu e se fulu. Ia le li I nei a whiawhi. Whai o maua and whamaile amene. Tātou whai tau whatasi e le pō Ia, na oulua fo'i au tau matau o le titi e le no whali, o le tusi ua tusia tonu, o wha mau whai longa e fitu. Na oulua, nienu malosi, ta la I atu ma leo tele. Wha mau whai longa. Ai le ai se tasi le langi po o le langi. Po lalo le langi na te mawhaia on wholaina le tusi pepa ai I ai. Ono tangi ai lea. Fitu, taufi mai na. Amen. We ele tua le nei fiafi. E ele tu se ta o le tusi o taunu unga. Po le tusi o le whamoemoe. There's a book called the Book of Destiny. It's already been written, but it needs someone to open it. Mo umana tusi ele tua ai mana umia se tasi na te talaina. Amen. Ile a fiafi nei tu sauto e whamanatu ia te oe. O lo taufi ele atua, pe taufi ele atua ilona ao, le tusi e whaati tau ilo soifua. O le mea te amatai, mo le mea te tau nuu iai. Na o le atua e to tasi o lo iai le pule, na te mawhai na talaina. Na ole tua fo'i e tō tasi na te whai o na whaatau nuina le whaamoemoe so o se tangata soifua e pei o na ia tusia. God holds the book of every man's destiny. And only God has the authority to open it and bring it to its purpose to fulfillment. Na ole tua na te mawhaia. Amen. Every individual, every person that is born into the world carry a divine destiny. So tangata soifua e whanau mai tonu lo langi nei. Lo e tau ave me tau o le destiny divine. Mea o le tau whapea o le whamoemoe o le atua e ola I te tonu. Amen. A unique script written by God before time even began. O le tala I whaatitau ia te oe o le mea na tuse le atua aile amata le taimi. Our lives are not accident. They are the chapters of God's eternal plan.
O tātou o langa I le whaaskenga. A o mea uman whata oto I le atua iana fuafuanga le loto I whaavavau lea. Amen. A whai e nofo le tai aule nei, o I le fiafi nei le a tātou o e vavaai. I le mea tau o le tusi wa uman whaamau e le atua, ai mana umia, ona e vavaai le loto I le pōle nei. Vi ia le atua. When God opens the book of your life, there are forgotten dreams that will come alive. Divine plan will manifest and your purpose begins to shine. Ao ona tango le atua te tala le tusi o lo soifua. O mea sa e moe miti ai wangalo, lele o toiola mai. O fuafuanga lo loto wha le atua, sa ngalo I lo mafofau, lele o toi tūlai mai. Wa amata I le atua, ona toi te tala I le li I mea sa ia nā tia, ina ia whapupula ai o mata. O mea umai amata I le atua, every destiny begins and ends with God. So o se mea amata I le atua, toi whai u fo I le atua. Ia e malama o le atua, tusi le tusi. You need to understand that God wrote the book, and that book is your story. O le tala whaasoropito o lo wolanga, na tusi le atua, ai te le I whanau mai. Ia le li. Before you were even born, before you even lived a day, God has already written everything concerning you in a chapter of His book. Ai te le iloa, ai te le whanau, ai le iaisa le lorangi sa e iai ia tama. Sa iai o e le mawhawhawola o le atua soifua. Amen. Pete iloa, pete le iloa, au le pole ne I e malamalama. Vi ia le li. Destiny is not determined by circumstance. Amen. E le o mea tula I mai e whapena, le whatula I ai mea e whatatau lo wolanga. Whamelo po le atua ia Yeremia lo tu se le mea mumua whai po lima na o loa oe. Ai le iai oe le manabo lo tina na u whapa iei na oe. A o le I whanau mai oe sa iai oe iau fuafuanga. This is the same word that's given to you tonight by prophet Jeremiah. When God said this word, He bent down the words and He said, Jeremiah, I have called you before I formed you in the womb of your mom. I have ordained you to become my mouth to the nation of Israel before you were even born. Amen. Now, turn your Bible to Jeremiah chapter 29 and verse 11. Let's start from there tonight. Jeremiah chapter 29 and verse 11. Se fe tau mai lunga lewa I lunga lo tatu screen fa mulmole. Amen. Declare the Lord plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Lea wa ta otol finangalo le atua. Mai ai le fuafuanga o me uma. Lele wa ta otol. Famai tala Yeremia awa no o loa oe, no o manatu fo ia te oe, o te manatu ina ia e manuia. I want you to prosper. This is the word of the Lord. Amen. I le ole malaya. O lo fetalai mai e Yova. E fo inatu ia te o tau le unga. This is destiny. This is purpose. E iai lona faa moi moi. Your purpose and your destiny, there is hope.
There are times that people try to alter your destiny. E iei taimi e tangata whaalawe lawe la tu tau mawhai, e abe ese oe mai le mea wa uma o na fuafua e le li I mō lou soifua. Se o mai e a ose whe se tala mai tuspa I e wha malamalama mai le mea lea. Amen. Vi ia le li. Wha mai leo pole tuspa ia ina ua o leonge I 𝚗𝚑𝚑𝚑𝚗𝚑. Famine hits the land of Bethlehem. The man by the name of Elimelech took his wife Naomi and his 2 sons and moved down to Moab. Le tangata ngoia Elimelech ka mai le tuainga e wharata. Lele wa avelona ainga mo ese mai tu tonu o 𝚗𝚑𝚑𝚑𝚑 ai a ngai lalo I Moapi. O ia malona te olua malana whanau. Na ia le leilo whalong o wale mele tumna atuli lau wa ai o le whamoe moe o le whinelo Naomi. Te whalong o le tala le atua. Te tu mai lunga scripture in Britannia. Jeremiah 29 verse 11. The English translation. For I know the plan I have for you. No for ya tu ele taimi e tanga o listangata e altar lo whamoe moe. There are times that other people try to alter your destiny or your hope. Amen. Or your purpose. Ele taimi. Lele wa abel tamalo el meleka lo na ainga I lalo e 𝚗𝚑𝚑𝚑𝚑. Tuli lo va ai le pole nei. Elimelech never inquired the Lord before he took his family down to Moab. Elese teimina talanoa Elimelech ma le atua ma whapenana ave Elimelech I le atua o le mea sa o le mele ave lo ai. There are people that will alter your destiny. Amen. Ai tilo oe ai leo ona inquire oe le atua e iai mea ti ngā e o mai lo wolanga. Ai wa uma ona tuse le atua le tuse whatatau ia te oe. Now, tuli lawa ai le pole nei, wa uma na tuse le atua le tuse whatatau ia Elimeleka, uma foi na tuse le atua tuse whatatau ia ona tali e to'olua, whatatase ma le whawhine ingoa ia Naomi. God already wrote the book for all this. How many? 5 of them. Every single individual sitting in the house tonight, those who are watching us on the live, God has written the book about your life. Wa uma na tuse le atua le tuse whatau lo wolanga ai tele I whanau mai. E iai la teimi e whapenai on ese, ma le polokalame le atua, ai iai le awala e tango le atua toso mai ai oi tutonu. Sometimes it will be hard, but you need to get God's attention. That is the only way you can come back to God, when He get your attention. Now, when God wrote a book, ele amai ele tua ya as te me pu wai lo wolanga a oe wa fa mutaina lo fa moe ona wa se ese la walu male tua. He never inquired the Lord when he make the move. Ne tala noa fa tasi ile tua te mina ese lo na ainga mai. Le he suffered the consequence. O mai puanga. Oti Elimeleka. O mai puanga. Oti lana whanau te olua. God wrote the book, not you. O le atua len tu sia le tusi le oe. Amen. Like I say, if you disobey the will of God, you will obey the consequence. A whai tele whaalongo le mem na oile tue whaasaro o langa me wa umana tuse le tua lana tusi e to tongi oile tau. Nana me lo tongi Elimeleka, oti. Nana me lo tongi maalona mo kiliona, oti. Amen. E iaile mea na sila ile atua. E ta tau o na whatau nuina le wha moe o le whawhine lea e ngoa ia Naomi.
So God has to move this three. Remove. Avese le tua to tolu le. Nanga wa out of line. Ai amai le tua le me ia tai le fine le langa wa uma na tuse le tua. He wrote the book about this woman. Viele li. Ua toi whaalongo Naomi. Wa toi asiasi le tua e petel ema. Toi whaalongo Naomi. Wa whaea e le atua le tūlanga le onge. Wa amai e le atua le tamau ainga. Ma toi whaafo i le nuu i lona tūlanga sa iai o le nuu o tau o petele ema o le mea maua i le areto. A le lau o toi tūlanga. A le mea te whaaftaia i le atua. Na iai le tangata na whaima pāanga Naomi. Le whawhine mo api. Na a mai tu tono le ainga lea, o lona ingo o ruta, a le winga lona ingo o le wo. Amen. It's a friend. That's her name. Ruth is a friend. Te lo oe, o le whawhine e pipi i lona loto i le tangata ingo ia Naomi, o ngā sava ai le ngā yoyo lea tua, i tu tono le ainga lea, a o whapena o na iai le ta māloa ngo ia Elimeleka, malana whanau to olua, na moli mawina ruta manuia o lea tua, tonu le ainga lea. Ono lea tua lea. Lea na tusia le tusi. She saw the blessings in the house of Naomi through the God of Naomi. Amen. Ona pipi hele le loto for finele ua le mafai ona rest. The Bible says she cleave on. Amen. The pipi ona loto. For me le tala Naomi foi la le alu lista mai taila foi la ia. Le se tama lo manava e mafai no auto fanau ina ya to bato fa manui te wono nofo. To foi. Amen. Ia le woe la talata ia te oe. Na te le tu la fo ina oe. Na te sosani o poponga. Na te sosani o maftianga. Na te sosani lo sabalinga. Na te fatonu tonu i lo wala. E alofa ia te oe. E anga le leifo ia te oe. O le wole na te le tu la fo ina oe i te mpuma. O le atana al fafine le ngo ia ruta. Fa mai ruta Naomi o te fina mai o te ua oe. O le mea te aluai o te aluai. O le mea te nofo ai o te nofo ai. O le mea te ai ai o te ai ai. O le mea te oti ai o te oti ai. Naomi e le mawhai se mea. Ona Tavai le maftanga lea. This is the same thing what God said to the Holy Spirit. Make sure you will become their helper. Walk with them. Straighten them. Hallelujah. Fulfill your duty. Make sure you allow you to be a teacher to teach their lives so they can grow strong in my word. Hallelujah. Ole woe le mavai ole tangata le nganga po ia. E te rua sawa vali maia. E te rua ai rungo lau. Not to follow along out of Chinonga. Your conversation is there. He's listening to every word that proceeds out of your mouth. So se tala te talai o le follow along. Not to lo te mi o tinga. Not to lo te mi o maftianga. Not to le tu la fo ina oi. Eia te oi te mi uma. O se paanga me tautia. It's a very powerful friend. He doesn't want anything from you. He just needs your love. Listen, amen. So you can continue this relationship with him. Walk hand in hand. Whatever circumstance you're facing, he will face it for you. He is your shield. He is your strength. He is your everything. Hallelujah. For I know the plan that I have for you. This is the reason when the Holy Spirit came. In the fulfilled
Amen. Peno fai atu tau mo whai ti apole o tau mea lea. Ele, na te le ma whai because God wrote the book. Whether you know it, whether you don't know it, it's already been bent down in eternity. Lale wa uma tusi ile whaababau. Wa uma ona tusi mata te tele ai e tauna ho oi I. Amen. Now, tanga ila yai isa vali me tene le ton. Oh, stangata fa malosi. Encourage. Pe yo panapa o le fa mafana. Te tangata a fa malosi. Amen. For my Naomi, I wanted to ua o Naomi ta o Mara o ona me o fail situ ese ya tau. E leilo Naomi la o tango le tua e mi mino le wili. God is turning the wheel. Your pain, o maftianga, o tinga. Le la tango le tua mi mino le mea. Ina ia sa ole me tsabali ai ina ia tau nu ilo fa moe. He's not against you. He is for you. Amen. Ole ale me le sawai tai o. I tell you e mana o mia le poto Naomi ina ia encourage le ngata fa ma fa ruta e mana o mia le to mai o Naomi. Tatou e awane I neglecting al fautuanga. Lo iai le tangata na te fautuaina o accept. Ta lia le mea le lei. Fa ma whanawhana leisi. Ta lia le upu na ia whapenana encourage ai oi to keep on. Keep on. Awa te whawaivai. Keep on. Whai tangata na I lofo taftafa. Awa te whawaivai. Sa vali pea. A ngai pe luma. Whai awa te whawaivai. Sa vali pea I luma. O sa vali pea I luma. O e fo vanua. O a ole ta. Hallelujah. Oh, I love to God be the glory. Our love, oh, Sabalipe. Mai Naomi awata taua o Naomi a Mara. Hamele. Ai foi mai tala ruta Naomi o te le tuua oi. Lo fatali le poasa mo ruta. Ai lo fatali ruta sa paia le opeta. Amen. For mai upo fo fine Israelu o te whanau Naomi walo o matua. Bia le li. Ana nofo pea le tangata Naomi magrivi to tono moapi eleba ai Naomi le whamanuianga a le atua I rono langa o mewa uma le tusi I rono soifua. Amen. Se mea matautio le nei atua a. Po ame o ona tango le atua li liu le melela. Se toi whapupuna oi. E iai le me te lea ala te le tau nuu iai. Te lea ia. O iai ki wapla ia fa fea le mele wa umana tusi le atua na le tusi moe. O ai anta o vea. Le o peta le wa ngai mai. E fai ma whamani yanga le ainga lea o elmeleka. A le tamalo le tangata ngo ia yese. E whapenana whanau mai ele ta vita. O le ta vita lea na whapenana ta wa Yesu
o Yesu o le atali o tavita o le whamanianga ono le whawhine ono sai. Ele tu sia na aumi le talo lo no langa na tu se le atua. Amen. Pia leli salama salatu lui fa pusumaleono. Psalm 139 verse 16. Se tatu vai to remind o mele vato to fa manatu. All the days ordained for me were written. All the days that are ordained for me are written in your book before one of them came to be. Waka, share tua amatatia. Amen. Esusua tu lolo pepa ole olango abtona ifa maile tua. Ele I omal te mo maronga. Nele fa ka ngol meleng mga oi. E te talane lau pepa le olanga o kelebete. Fa maile tua te fa sa mai ko. Ko ka kare ki mai ko le olanga o kamanga. Anga nga poia ko ka mai ko fa sa o mela langa li tau nu unon fa me moi. Amen. Mai mo pe ku selo ko mar ku selo olanga. Ah. Se mua bo makako. Angale kusero kamamalo kinga. Your mom, your dad were involved in God's program from the beginning. But God wrote the book. Ole tuon to share to selo wolanga. So we'll never give up no fear. And I give up in Naomi. Ele va aya o peta. Was si famosa paya. Was tu ilona fatafata. Oh, amen. Na iloe le atua. E taun fa solo ile ainga lea I o mai le tangata ngo ya tavita. David has to come in, but through this lineage. Amen. If Naomi failed, ele mafaya ruta ona mawal poasa. Amen. Ona no for poasa a o ruta na au mai Naomi, a o Naomi na pipi ele loto le teine le ia tau nu ui ol melea se tala mai manuia lai o. Amen. Now, se tatu to sa vali la, wa uma mai de Naomi. Wa fia, le to fi fa longo ses. To wala va ia le la uma. You know what? Fa umatia Jerusalem, el tangata no ya Nebuchadnezzar, when Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem. A mailo tangata, people were taken to captivities. To a far tama eperu. There are 4 Hebrew boys. Na ave Nebuchadnezzar ilona mota. Ave la ya oao ina ya sui mafo fau tamaya. Ave ese mero latu watu ai o ina tu la fono fa papilonia. Ina ia mom. Tango Nebuchadnezzar fa fau tu ton. Ma ave ese maile atua es eperu mai tongo loto tamaya to fa. Amen. Ele loa Nebuchadnezzar wa umana tu se ele tu le tu se winga tamayo sa 𝚟𝚑𝚑𝚝𝚜 𝚟𝚒𝚘𝚑𝚝. God has wrote the book about their lives. They are the one o la tauia la o le afa ngai le tua e fa loa ilona mamalu inu ese. Amen. Pia leli. Fa mai lo por tu spaia ua ia ia au loto le. Mo fa penana mumu le tupu. Ma faya Nebuchadnezzar e te mana malama le ko le nga mai papulingi le mai ke ia ko le te lo me le a Elia tu le fa aili makaku kapalau ma avatu le malulu le fale wa pongo foi. Amen. Caro file au vaenga. Wa me mama la mali Nebuchadnezzar mele tupu yo. Ola mele tupu. Ele ifo tama ia le tupua na e faia. Ele ifo.
Amen. O tamaia e kukule le yana uli ia toto. Ala ili pu, ili sume paro kaka pala ufa penganga ifo tangata ai kukuwa ko korula. They don't power. They don't power to that statue that you made. Everyone power, but this three never power. Oi kangip kangas. Kamatara tu supaya makuai eseri kol kupu o ya. Ma. Fatulo nepkanes 𝚟𝚑𝚍𝚎. Me sakum apteniko. O le mea nei mafofau nepkanes sui loto tamaia. Ina ia lātou a vea whai matangata papelania. Ia lātou tau whai momoli, tala e winga, ia papelania, ma lona malo ai oki i ukaia, ma lo lātou atua. E la te lima whaia. E lima whaia nepkanes na sui loto tamaia. You cannot change them. They still hold on to their God and their belief. Whamai nepkanes sorry. O ai se atua na te mawhaia na la vai o tau ailo lima. Oi. E mai tala la uli ko kolea. Nepkanesa soi fua oe. Soi fua oe le tupu. A o mantou. Ma tele ifo tupu alea. E ele tu la fono na matua tua. La tu si oe mose. Ina mata au pe ruas fulo tu se esoto. A o te whai o mo oe se tupu a wata. A o te whai mo oe se wha tu so se mea o le langi nunga. Po le whanua I lano. Aua fo I te ifo iai. Aua fo I te au auna iai. Aua o a o le atua o loa tua. Amen. Na o le atua lava e ifo iai. Ta ofi e tama le maulea. Amen. There is no other God but the God. His name is Jehovah. So we will not power King Nebuchadnezzar. I'm sorry. We will not power. But my Nebuchadnezzar, ayai se sina tala bea I o tolo ni o. For my tala tama ioe. Ayai. Le tua le mate au auna iai. God wrote the book. Au upu I ala uli ena whai. Be sau le tua, be le sau. Be sau le tua, be le sau. Ele suia le ngangana. Ele suia le manatu. Ele suia le nonga. Po le ale mumo le afi. Ele suia iau matu tangata. Amen. Se lui tau a matautia. E tu luma le tupu e matautia le tōtolu lea. I declare tōtolu lea te leo lato atua. Fa mai ua tu ese fōlinga le tupu. Fa iatulo Nebuchadnezzar fa mumu fa fitu le afi. Amen. Fa fitu le mumu a lafo ia laulia tōtolu. Te loa oe mea matautia. A whai o le tuan tusia le tusia lo soifua. Po o ato I ngā mea au mai e tangata ma tau wha leanga ioi. Po a foi mea tau whai tangata wha muta ioi. E le ai se mea tai ane I lo whale ie. E le ai se mea leanga io o mai ato oe malo wa inga. Aisea, langa o le atua na ia tusia, le tusi e winga I ato oe. Amen. Wa fiu le afi e kau wha umakia. Imagine oe mumu le afi e fiu tau wha umatia. Ai whio ki lau li ang tua tama I tonu. Pero le teimi ana o oi tama I tonu. Ai sa wali e male atua. The fourth man walk in the fire. Oh, hallelujah. When you stand on the word of faith, nothing can touch you. Nothing can come against you. Because the power of God surrounded you and the blood of Jesus is upon you. Oh, hallelujah. That's all you need. Angels are getting ready for your rescue. Rota pena angelus ostei. Pamalo tu spayo tangal tangato eskia le tusi. Wa whapena na hanu mai e numa le whale o le atua. Ua fofola I numa o le atua. Ma whai tau le tusi numa o le atua. Wha mai eskia le atua. Sila le wha maua lunga le tamalo le.
E tapua inu uia ia tua ele ese ola. Tapua ile tua ele ese manava a o matou. Matou tapua ia iova le tua au. Te loa e se lau valu suma le lima afe fita na fasioti le poe tasi le angelu le sen mai le lang. I mean 185,000 were killed at that night. One angel. The answer to the king's prayer. Ole tali ole tua le talo tangata Nehemia. Amen o tupo eskia. That's the answer come because King Hezekiah believed in his God. Because God wrote the book. Ole tua tu siertus. Amen. Le taimi ana pa ua tolu le ava ai le siva tamai tono le afi. Langa wai ai le tua tono le afi. Hallelujah. Fe mai lo partus pa ia wa vava ia tu ne pkane sa sole. Sole. Ele to tolu e alo tofa. E pei e folingo le alo le atua. How in the world did King Nebuchadnezzar recognize that Jesus is in there? Woo. Because our God is a God of consuming fire. O tatua tua o le atua o le afi mu sai sai. O lona paia, that is his glory. The fire is God's glory. Amen. Se laulu fulu na ilunga la fiafia pito lunga ile tebi na fio mai lenga nga paia. The tongues of fire were upon their heads. 120 that were in the upper room. That's the seal. God sealed them. Fa feo el poni e mana mia le toe fo yo lo tangata ile sa tauro se toe fa baba ai le tua oe o ia le tusia le tusia lo wolanga. Amen. Vi ia le tua awani e alu nga le polene alu malo mauti noa e lo iai seisi o ta oto le tusi o lai le tua le tusi. Ai o te whaftai i le tua ua tatala e Yesu whaamau whailonga. Praise the Lord. Jesus opened the seal of this book. And God is looking at the book right now. He's looking at your life and he's saying, my daughter, my son, you need to keep moving forward. I have wrote the book of your life. Your destiny doesn't sit here. Te le mero fata pena le tua mo ai. Te le a wote no fo fa per pone fa mai wa uia o asinga on se fu lava. Oh no. Talo ile tua ia o nunga le valu se fu. Talo ile tua ia o lo langa nunga le valu se fu. Ia e va ai ni o tamaiti sto tele mani o grandchildren sto tele. Vi ia tama. Vi ia le li ile pole nei o lau te talo te mau te fia baba ai o whapenau na tele mai sa yo grandchildren oka ka mai tama le la vati di kai ale awala nga fa ko ai lima se fu o ka fia fa mangianga a fa ye ko so mai ko fa so mai pe mai li si finge a le ko so o le anga ele o kusi kusi o le atua. Malia ia le mato ainga. O te lau tala noa ia emi, lau tala noa le mato ainga. To iwa le whanau, o to varu le whanau o ta mamalo tina. O lo le lato whaiwhiau. O kala le alo kama. O lo le whaiwhiau a whai lato anga pongi. Mana e whaangata le whanau a lava tamaiti. O lo lea. Ai te lo. O maifo ta tala le anga pongi. Ako sawarisi ko iwa le sawaia. O fea kula ko inga ko ale power kalo lo foi au so anga power kalo lo foi ai no ke o so mai le lo po feos lexa o se ai go sainga pa pengere ka ke kuka i vo o sainga a sau felo ka ko ale mangi ya so le kalo ele pule oi e pule le atua au mo foi ke no fa penga pe me e fai family planning maternal health fai family planning au wangi foi ni be va le va penga nga baya le kolo manga vai fanga fa sau fa ka mai aka ko le ka lai la o mai lalo
E se na manga yo lo ngofo la tala le nga fai e fai au po fiu e fai lo tala e se na manga yo lo ai nga le fiu o le to telo lo fana a nga uma mo nga luenga amen la ya sta mai teacher fanga o fiu ele o nga mo nga luenga o va foi le on crancho la foi o mai e so o ma ka mai ki a fiu a si va fiu fa pengi o foi la wenga le mo le bo septim si va fa pengi fo pe ya si va la ko kama a ngofo fa le fiu ele ai ska mai ki ke fa pe ki a fiu papa pe fa pe ko foi tama ai fa longo le ngana lo sunga fe au fiu e tala nova penga uma lang fa e fa alo uma ka mai ki a fiu a au fiu e mo kwam ka ki a ma longo lang le fa longo mer ka ko lo kulpongi ai o ke fa vetai o fa amu ia oi to tele lo fa no so manga fa kere so fa ngau ia ai pa wa fa ngaka le ko me fa ngadwe ngale fa ngam a faile manga o le ko fa wa ko kule mela le si a wa ko ro ko la ngo yen tu sel o la le wa e si voi la ama ia me kalfe ngai mo lono fina ngalo ele sa amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. A fai e tel tonu le upu le pole nei tua ia oi masio o lima a tato pe pese mai fai ta ma o te loa oi na tusia le tusia lo uolanga le tusia foi le tusia lo to lua ta ma lau whanau ma to surrender le pone ta e oi lo ainga. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. Oh, no turning back, no turning back. Oh, the cross before me, the world behind me. Oh, the cross before me, the world behind me. The cross before me, oh, the world behind me. Oh, no turning back, no turning back. Avesse minute te mafo fawa ileli. Just give a minute where you're standing and say, Lord, I know you have written the book about my life. You know my purpose. You know my destiny. So tonight, Holy Spirit, guide me. Guide me. Tus minute te mafo fawe ma talo ma faftaya tama. Ono oyan tu sia lo so fua malo ola. Just give him an opportunity tonight. Just thank him. Oh, hallelujah. Hallelujah. Umana velo talo faftai leli ona e savalia leli so se what talo phone. Find someone to pray for tonight or pray with tonight. Toi fa manatu tangata na fa manatu foi oya te o eloia. E ai me te tele ale atua ile uma lo anga mai. Greater things are coming. Don't give up too easily. Pray for that individual. So God will open the eyes of his understanding so he or she will know that only God understands our future. Hallelujah. Now find someone tonight
and pray for that individual. Pai se tua se si le po. Ngai ane tonu, sua teisi, sua stamas, teine, talo. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise your wonderful name, Lord. Praise your glorious name. Hallelujah. Tama fafte tele, fafte le tua le fiafi. Fafte ono la upu, to e fafangu, to lutau o mātou loto. Ia mātou loa le li o e lava na e whawaina me mai lo mātou foa. So yo o lava le li le teime tā o to o mātou tino le tunga mau. Oe o le atua te silafia, oe foi o le atua o le tali so se mea. Ia whamanino le mātou wawai, ia manino foi le mātou whalongo, a ia mātou loa o oe le atua le whamoe ola so se tangata soifua. O lo fina ngalo ina ia whapenao na mātou waai i whamanianga ma le lelei o lau fio, a o mātou ola ma soifua e la le tina. Whamanuia le nei potpotonga, o tangata tamā, matina, tama mateina talavou, ai mai se whanau. Whamanuia foi lātou ero mai moa mai lunga o penga ta whailangi le ia whiafi. Ia iai le atua lo file mui o mātou loto mo mātou ainga. Lima taitaina o ela mātou savalinga le neiva yaso. Ia mātou savavali lalo o le malamalama au le paolo lea o au. Whai ona mātou mou ai le file mui. A o mātou soifua la le tino. Whamaduia mai oe le nei pō. Nei foi vai aso ma tūlanga ma fuafuanga me uma. Ia au manuina me uma ono lo wanga le leima lo walofa. Pui le atua au tangata. Whiangai mga ruenga, usuai le tai au to e fōi mai. Ai masa fōi whanau ia o onga. Ia malu pui lo lātou wola. O oe o le tomai, o oe o le poto, o oe fōi e te whaai loa, ma toi whaamanatu i loto whanau, le tāua le a o ina. O le lātu rumanai le mo atai au. Whaamanuia oe le neia fiafi, ia pa u le upu se ele le leo se loto, ia whapena na fua mai, ma maua nungai lo vi inga le atua. Ia whapena alo mātou tangata. Langa e tonu wale tangata iona manatu, saa fo tangata iona lanonga. A oe a o le atua te fuatia mea uma. Sila ma le alofa. Sila ma le alofa. Penana tai mātou i la wami o tonu.
ia maulunga lo viinga ono oe ke viso le nei po. Alanga I whanau le tua amen. Ia, le la tua tuile sunga le, te tupe sunga, au ia whanga. Tā mas tātou peseri wiki, o tātou taulanga le la whai. Mo le tātou ngā luenga, wha umar tātou ngā luenga. Toi pauan le vai aso umaloa, amen. Ele toi ubi. Ia ai, anga I mai a mai lau lua se furu. Mai lau lua se furu, ma lau se furu, a whai ale meo kue le li ilo loko I sauroa. Ko pesa. Ia lo e tanga ia tununga whamai whamole whaletua, uma, whaletua ma whaiwhi au, maftanga tina whapea fwoi taitai o ministry taitas whamuli mai pia mai al tātou sauninga. Ia masisi polpolang, au mole kingdom tau pou, ma matua whamuli mai pia mai a, le sauninga ona yesta mai whasisilanga lai titi lea e taua. Ta maafa manuia I lau ekalesia tusa maralato 5 mafola le ni po. O maana I loa le tangata le atua o oia o le atua whamanuia. E tau le talo la ia mea. Uma whaina lato loa la arabal me whaia lato moe e te toi tau I fo I lato. Ia a whaia ana saumaletala, ia tālala na whamanianga. A sau foi na sau mole lua sa fulu whamonia. A sau foi ia ngare senge, ia senge lang whamonia. Le ai e pa ale urula. Lapa ia fui ngi runga le urula palapa. Ai au ale ave lisin me la po, ai mangu e fua le ngare sau mole sele. Whamanuia oe le atua nei po. Swapa Yesu, amen. Ia, o male ali inge fiaf.